Karibhoy District Sport Association haka arpunrew tarik nailur arjar arpulai kala pli perdaya Kalumpung yelekai football kabla tipkum Karibhoy General League hakani Kalumpung lawan Shimbenta dan rupusau teli kikenhun na keleng Karibhoy bat anpen yelekai yakani Kalumpung yakilai teli ki madan kata hamadan dihar madan sning patarim bat hamadan kalang Bhoy Rembong. Hakani kasnipli lawan Shimbenta da ubak ransom setengah presiden Kamaukar Sport Club kum ukongsan ubak ruki kela Sherman ka sning town darbar kum usembut kongsan haka jingdon rengkat kinong yalam ka RBDSA nalor ki weipan. Hakani kasnipli la yalekai da ka ki Sport Club persya ya Kamaukan Sport Club. La ban kedew hang ne baya ka Karibhoy League on yalekai haki arkerdan kata ka General League bat ka Super League. Haka kenhun ka bajob na Karibhoy Super League kan league mikmat ya ka district sya Kalumpung Meghalaya State League. Kita player boy. Balada kino ki player boy klam dayo recommendation na RBDSA kimla lele ka support silong. Hadu katang siya pengem. Hatu ko por nga itu ipi iprap kundai po ngarung alele ka na po waindo ngale ka na silong lajong. Te nadu ba pengem ka RBDSA ni klamyo lele ka sis personal. Teng na lang pupola di sting nga deyu trasnong malekay ro ngamyo lekay re. Balay na marba na klamya lengba ng RBDSA. Hatto kata hagi tigi porro. Te tangba hakatu ko porbat ka football jong iya to ko por kampak yu bahare. Te long isu ya kotang po silong di modern pulon te poy sido sinoru tangkata nai mlong kumalong hagi por menta. Dede no mata kadaw nga kitbok e pik player mo. Te kani ka lese ka kumong ibarang ka Simon kani ka Karibhoy jongi ka lakiw menta. Ki nga lai ki register club ki prepare na ki dok jong Karibhoy district jongi ki lawan ban register ban itu no yelde bat ka RBDSA. Te kendiak idon I chief guest jongi ni iba ramsom sutka iba ngi sekot iba marga menswa masa don be ayi jong menswa por mga lali class tingi lalong kung family friend kapto ngala ong be dei kunum te kniat nga supwa ban clarify lane kwa ban ya pensai lang mo bagi hakat citizen jaga jinglong jaga partai mentah pibeling nga ngakran mentah kung ucaman yung sing talorwa ba kasang sing jongi kay kapamdan sing jongi to mo pi mana kani ginangyo ban pelong ya ka weightlifting ya ka arm wrestling ya punja ang te pondor imot pelong sa kapat bentar ang te tena indoor niyo ka indoor ko biang te re bobi ong bakaduna hangning indoor sa kani kamadan football ka ba he ka ba biang na sedong ka bamdan jing sa te sa kum manoro teng ni ba sa kiwi badan don gibay kini jaka don bay kini da kita ki way pat kijaj boong ba kani ka jaka jongi kata khandiat ka jaka jongi kata si corner jaka jongi rei hangni pom sing don jing sate sa kum kani jaka ka jaka jong kamadan sing sport and cultural club don bate bokum yaka pi rei kamadan football kalong tangkum ni ki ban pat ki ban poy hak ta standard nada ka kamde ka international standard ru kat hak national standard te pidan ka kamram way player ka way ka club way referee way nong penyak yung ka kam hapo ka club ban simi ka jingkit kli nada pikwa ban te ya ka state Meghalaya jongi hakalian yung ka sports nada pikwa ba te ya ka sports haka kerdan yung gari India te ya kata haladeswa sa te haumkay tim game to sa te hamaukan pigisam lamaukan hapan kot jumot gumta teka jing donjong Karibhoy District Sport Association galong kalat ka ba kongsan ka ba yo jumuntaw sibun na kumanta ka jong pi bag nga scam mo po ka jing ilam jong ba RB sadam mayong peyo piong kaya nagtin la jong mo peyo piong mga pendro hindi hapo ka jing ilam jong ba RB sadam Karibhoy District Sport Association kelajan kot sisa kita ka standard adam de hadu ke national dro andre hapo yung state ka jongi nadu ka riam ka bet nadu ka yo ka kot bat kum ta terter
te ngan ong biang sa sikentin tongin yakut jumut ban yele kaya kanika riboilik dan kata kajing kut jumut bangin te yela de hakil yang baro nyususi ban yo I ka de ne kam de ngimnut ban ong bakas hana bakas state jongi hakil yang ngajing puleru kadon hatraidu hakil yang kakot gayo kakot ru hatraidu bat kumta ter tegade ke kamram jonga ba jongpi ban simbenta katala midon ka talen nane ka jingnang hakak bele bol tongen yale hok e kata lada pipet ko kaka rimhoi hi barok kawai kamduna ya ki kena ki badan sap kamtam ha ka bidai paka sports tinamar kata ha ka no pai jong ka sngi I chairman ba PS nong rum bapenia ya kene kecinglang balong ru chairman football committee nang ta iba JB lengdo ibelongi football secretary juga RBDSA kumjo kini ki parlok ki balong ru ki men ki jongi hadu kane kekenti menta kumni kumba kalong tingi sko kemenru akan kapor bedon perlok ba direntet yang belong ru general secretary juga RBDSA but kamtam ru yai kenum mo belong I guest of honor mengeju khot kenum yai baroki kelang sai khot kenum namar lalong kum sieng sisan te kumju ru lalong para marjan badakan kapor kidon ru kini ki perlok ki jongi ki baya don lang ha kanika program kabelengkot irang ba snong baro ki marweng bala bani don lang bat ngi ha kanika por nang ta kinong kit kam ka bakrau hadu kata-kata kumno ban kentiu ya ka sports ha ka than ri boy hi baro kawe badakan kapor swam ngan ya susu syakmat ngakwaru ban penpau ya kajing snow komen bala bani don lang bat ngi bawalang ibalong ru iperlok jonga biasa hakaju ke konstitusi hang tei marjan bat nga ibaladan rengkat ban pensingan rengkat hakane kajing pli ya kane kajing yelekai kane kesngi bat kum juru iba nong si kum mengilas sotu idon lang bat ngi bedai pej jaga umsning police station bat hakane kapor nagaliang jonga ngam kwa ban keren slam namar ba ngamdai ubah keren slam ngi engineer ngim keren slam ngilek da kakam ngilek da kakam kat bangila ngatrai fi tip hi ba Vincent Palaru kam keren slam haka gnu function ilek da kikam tingla yo snow sibun ki balapen snow mene nakaliang jong ka umsning sports and cultural club bat kumjuru nakaliang jong ka RBDSA kani ka tournament ka bangin don mentau snam kat kum ke jing tip kat kum ke jing soto jongi ngi don riu sau teli ki team ki bai simenta ha kani ke general league jongan riboy mo district bat kum juru la soto ba ka RBDSA ki don kum ba sispa tam ki team ki ba la affiliate bat ka RBDSA kan ban affiliate sispa tam ki team bat kum juru ban yo ban simmentan riu sau teli kam ta ba kani ke general league kalong KK ke kam ke bakrau kam tam naga benta ke RBDSA ban yo nriu sau teli kinong sim benta ki tim na ki snong iba per na ki club ki per kalong KK ke bakrau bat hagani ke por na kaliang jonga ko belaong mane ba ngan airu kakti kamon kakti kadiang kawai kalong namar ba lapan snow mane bangaru ngalalong unong snong jong ka umsning proparbi ngadon ka ying hangtay ngiyasa man ka por ngiyawan ngiyasa hangtay but kung malapan slow man nga ngidon kam ban kentiu ya kajingile kay sports sa than ribhoy barok kaway but ban kentiu ya kajingile kay sports kala bande ka football ane kinug discipline kalong bay bangin ya lengba ka RBDSA namar kani association kamang iimenta kani association ka ba la stable
Kini ka asosyon ka bala iba. Bangin kintiw. Ya ke jingilek kai sports. Ha ka than